पाउसेदा यमपम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे बीआरटीएफ न मणिपुर की गमखैदा लम हंजिंदुना नौना संबल खाबगी थबक लोना चथारमले मदम क्या की ममांगदगी म्यांमार गा मणिपुर गा लोनरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर गमखै की चयनबा लैरिबा आसे नाखै सेंगना लोशनरिङै चेरकसिदा बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स बीआरटीएफ न मणिपुर गे गमखै मनुंगदा संगसिन्दुना नौना संबल खाबगी थबक लोना चथारमले आइरे पाउसे असिना कोथा खुलगी खुंजा क्यादगी फंगबा पाउगी मतुंगिनादि हौजिक म्यांमार अबदि मणिपुर गा लोनबा गमखैगी सरुकता संबल खारिबा मफमसिंगदा अखन्नना चतुना यंगसलुबदा बॉर्डर फिलर 81 की सरुकता फंजंग छाबगे योरगी पोस्ट सिंग मणिपुर की गमखैगी सरुकता किलोमीटर अमरम संगसेलगा जुंगसिलगा संबल खाबगी थबक चथारमले नियमलाना मणिपुर की गमखैदा संगसेलगा संबल खाबगी थबक असे कोथा खुनौगी सरुकता बॉर्डर फेंसिंग खानाबगी धमकता दोजर सीजन अदुना लेबाक तेम थोकनबगी थबक चथारमगे नियमलाना फेंसिंग खाबगी थबक असी बॉर्डर फिलर 81 जौगदबा किलोमीटर अमरम दंगाइरे कोथागी खुंजासिन फंगदोरपगी मतुंगिददि नमित खरनिगी ममांगदा बॉर्डर पिलर 81 मनाक्ता बीआरटीएफ की पर्सन सिंगना फेंसिंग खानदबा थबक सुरंबा थेंगनबदगी मियाम चंगदुना अथेंगबा थमखे मादुगी मतुंगदगी हौजिक मफम अदुदा बीआरटीएफ न थबक सुबा लाखिद्रे आइरे पनभजाबदी चलिबा सही असिगी अगस्त तांग कुनमाथोइदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम प्रेसिडेंट जॉयचंद्र कोंथौजम लुसिंगबा टीम अमना मतम कुइन चयनदुन लेरिबा मणिपुर गा म्यांमार गा लोनबा बॉर्डर सरोक कोथा खुनुकदा लेबा बॉर्डर फिलर 81 एंगसिनखे खोंगसन अदुदा बॉर्डर फिलर अदुदगी किलोमीटर अनिरोम चथोकलगा बीआरटीएफ न नौना फेंसिंग खाननबगे जोत जोंगनबा कोम तौरंबा थेंगनके माखातना यूसीएम की टीम अदुना कोमसिंग अदु फुमजिनबगी थबक जथगे लोइनना बीआरटीएफ न माखातना फेंसिंग खाबा लेट्रबदी जुन 19 दगी हेना साथीबा असोबा इहौ अमलाकनि हाइना यूसीएम की प्रेसिडेंट जॉयचंद्र न पाउमिसिंग थबंगदोखिबसु लैख्रबने माखातारकपा अतोप पाउ अमदना नवंबर 10 गा मरिगी अयुक पुंग 10 दगी मतम कक्तना नेशनल हाईवे नंबर 2 थिंजिन गदौरे मणिपुर लेंगाकना ता सुबा अमदी 10 गा मथोइ चुबा आईआरबी राइफलमैन कैंडिडेट लिसिंग तरुक चनी यंkai लौनरबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लोसिन बिदबा असिना यामलबा कैंडिडेट के आगे पुंसीदा निंगन नरे कैरगन लेंगाकता हाइजन नोन जबदा ताबिद्रे आइन ऑल मणिपुर हिल्स एरिया 10 and 11 IRB candidate 2019 की प्रेसिडेंट आहुंगसी लाइसी फेमबदी सेक्रेटरी एंडी खोंगसाई अनिन पुना प्रेसदा थादोरपा जेरोल अमना आइरे जेरोल असना मखा तारिबदी जेएससी की मैकेदगी मणिपुर लेंगा की मफमदा अथोबा मतमदा थाबक ओइना पांगथोकपियु हारिबा वफम अनि असि पांगथोकत्रबदी लागलिबा नवंबर 10 गा मरिगी अयुपुंग 10 दगी हौना नेशनल हाईवे अनिदा मतम कक्तन इकोनॉमिक ब्लॉक की खोंगजंग चंगसननबगी फेरेब लौरे आइरे जेएससी की मैकेदगी मणिपुर लेखांगता थमलकलिबा वफम अनि अदुदे भाइबा बोसी लोइदुना लैख्रबा आइफलमर कैंडिडेट लिसिंग तरुक चनी यंखैगे फाइनल रिजल्ट खुदकता लाउथोकदबने लोइदुना हौजिक लिसिंग अनि तरगमदोय पुलिस कांस्टेबल मेन गेट ट्रेनिंग थाजिननबा तौरिबा असिदा तरसुबा अमदि तरगमथोइसुबा आईआरबी राइफलमैन कैंडिडेट चो सुंगसोइसुदना जहनगदबने अनिसुबदा रिटर्न एग्जाम द माइ फाक्तुन लैख्रबा जमानदार कैंडिडेट चामरी तरमंगा असिगी भाइबा बोसी नोटिस खुदकता थोक्तुना प्रोसेस मखा सथगदबनी आइबसने जेएससी न लेंगाकता थमलकलिबा मथके वाफुमनि से खुदकता थबक तो अनथोकपिदुना कैंडिडेट सिंगी जनन ओइबा थबक सिंग असि लोइचिनबियो मदुना तदुना मकोइबु फोर्स सिजनरका थेमनरबा होनरबदी मसा मथुमता सुचात तौनरबगी डिसीजन फावबा लौबा यावरे कैंडिडेट गया की मरकता डिफरेंस लेबसु यावरे लोइनना जेएससी की खोंगसंग असि कैंडिडेट सिंगी अपम फंगरे फावबा आंदोकलोइ हाइरे जेरोलस नहाई जेएस न मणिपुर की तोगन तोगन ब कम्युनिटी की लेरिबा अल्लामन मरुमपांग अमदि सीएसओ मैरापाइबी इमा सिंद कैंडिडेट ओइरिबा नाजा सिंद खुरुमदुन आइजरकलिबदि मखोई की पुंसी कनबियो असुक सांगलब सही अहुमबो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तोइसिनदना थमलिबा असे खांगब ngमक्तदुन असेगी डिसीजन असे लौरपनी मसिदा मियाम पुंपन मखोइबा सपोर्ट दबियो आइरे मणिपुर द एलपीजी पुरकनदब पाइपलाइन अनि अथोबा मतमदा टिंगलकलगनि से मिनिस्टर मणिपुर एलपीजी पुरकनब पाइपलाइन अनि अथोबा मतमदा टिंगलकलगनि आइना से मिनिस्टर अनबेरेना फंगदोखरे वफम बसी ngasi मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ स्किल लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नसिंदुना होटल इम्फाल की संगाई ओल्ड पांगथोकपा एश्रम कार्ड यंथोपगी थोरमदा से मिनिस्टर न फंगदोखिबने से मिनिस्टर न मखा तारादुना मणिपुर की नेशनल हाईवे अनि असदा एलपीजी गाड़ी दा
पुरक्लगा मणिपुर मियाम LPG फंगनब होनबदा खुदोंग चदब कया मायोक्नरिबा असि यूनियन मिनिस्टर अमदि IOC की ऑफिशियल सिंगदा ताक्सिनबदगी मणिपुर द पाइपलाइन असि जहोननब अयाबा पीरे अथोबा मतमदा सिलचरदगी पाइपलाइन अमा अदुगा कोहिमादगी पाइपलाइन अमा पुरक्तुना प्राइवेट कंपनी अमना LPG गैस हानबगी थबक पाइखलालगने डिस्ट्रिक्ट सिंग द नौना गैस कनेक्शन तौबगी थबक सथबा हौरगने मरुइना सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग द LPG कनेक्शन तौननब थरंग लौखले सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग द लेंगात की ऑफिशियल सिंग द कनेक्शन तौननब अखनब थौरंग लौखले प्राइम मिनिस्टर न सिनबी सिंग द कानब पीगदब ई-श्रम कार्ड पीबगी पाइखलिबा स्कीम असी मणिपुर द लेरिबा सिनबी सिंग दसु ई-श्रम कार्ड रेजिस्टर तौननब थरंग लौखतुना अतुब मतमदा हौरगने थारोमत द यूनियन मिनिस्टर ऑफिस द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रामेश्वर टाली इंडस्ट्री मिनिस्टर TS Biswajit Manipur बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन MLA S Denko सु आथोइबा मिथुंगलेन ओइना सारुग याखे LMG न सूरज द लुपा लिसिंग कुन मातेंग पांग्रे सही अमरमुगी ममंग द पलेल तुरेल द ताबदगी ngaki saruda sokibadagi hausu phawba layengba ngamtan leiriba kaksing wairi marangthem suraj abok palai kitraba chawba amuk khana chanems da hausuk layengle adubaruba anaba oibana tilli ki aims da layingna naba doctor sina pawtak pirakre suraj gi mapasu laikidre sumnagi jumpang khakta leijabani suraj na sana saraga chumpuram adu bulaibak thibadagi sokdun leibana imung asi wabana kham thengle aiba electronic media da yaropodagi LMG Manipurna kunthamathoi suba menungsi ki tengphang oina ngasi lupa lising kun pikibani Kongsat tu gamari lenana secretary ojin aikibada upai leitraba kham thengna waraba kyana social media amadi electronic media da miyam ki mateng nirak paibasi wabana pantom lomlabane smartphone fari pa miyam na angaba mateng khasik torba su pangbiyu aikhoi nongmadi sigada bangaktane hinglingai matamda aikhoina amana amagi awabada mateng pangminaduna punne hingminaje more the mobile network toine jadabadagi miyam da chauna khudong chandre ASEAN level singi gateway ni ainariba Indo Myanmar ngamkai town amasu or more town da leiriba tongan ba mobile network sing toina jagan da maram oraga more da mobile phone ge matheng lawduna mathau tawbasing da sindariba sing da chauna khudong chadaba bade awaba mayok lalle aire Pawasina hai Manipur ki maru ibar lalul iti ki mafam wasi da thabak thorom kya da mobile phone ki mating na paw phawdok phawjin tawduna Manipur ge mafam kya da ki amati India ki mafam kya da ki laktuna lalul itik tawri pamyoi kya da communication tuin tatpana tangai fadana phawna da yadraba kya da awawa amati apan ba ohelle ana laing kya ki lamda su mafam asi chingi lamdam amu oibana mafam asida lairiba miyam section kya ki mafam da di mobile phone jamna mathau tare awana ada kya ki pauna na bhona bada makal suna leiriba mobile network asina tuina jadaban ana layang kya ki matang da pau phauna da bana panthana da bama sa ko helle hirambasig mari leina na dili communication department singna yangchin bin da ba asigumba khudong chadaba mayoknari ba more ki miyam na apel tawragle MSF ki convoy da ethic sathaduna nopi ama hatkre medicine science frontiers MSF harga su khangnari ba international aid group doctors Without Borders ki convoy amada ngasi sakang daba khulai paipasin atheksa thadana nopi ama hatkre aire Medical charity asiga Western Absong Central Africa ki France sing na phangdo ki bada Central African Republic da MSF ki staff sing na anaba phutuna salingai da kanghaudana ambush tharki bane ambush adu da anaba adu ga loina rakhibi nopi adu nongmei da panduna sigi bane Medicine Science Frontiers na anaba sing pothok posin tawbada mateng oina da bagida magne ki ba motorbike riders ani amasu sakang daba khulai paibasing aduna phadana pokre bani aduki matang ta hojak phawagi wana di sap chana paw amada phangba ngamdre mahoi khulai paibasing aduna kaptuna hatlam lagadra aina aid group asina singnare makha darakpa atop paw amadana bom pokhai kraba matung curfew thamjangre Democratic Republic of Congo gi manung chana leiba bani ki nongpok thangba sarukta bom hom thangna pokhai bagi thawdok thokraba matong Laibagodugi authority na DR Congo da curfew lak thoki bakloina na makata na addiction chatharak pa yabagi akiba leibana curfew thamjin khebeni aina phongdorakle hauki bajum saga chanumit da beni da leiba Catholic Church amagi manak da bom pokhai bagi thawdok ama thoki thawdok adu da nupi ani sogan ki madugi matung ikan kanadana bar amagi manak da suicide bomber amana attack chatharake hauki balaba popon mit da su beni ki manung hanjin ba mafam da leiba petrol station amada bom pokhai anduna amaga ta thogan ke
Benny gi pure darkest modevan phong to kibda hausi oiram leba phibam asina maram oiraga Benny gi lambi singda miyo yamata satuk sachin taun ba pamde Marabaduna tangai fadana curfew lauto kibani Benny gi saru kharata makhatuna attack sing chatar ko ya bagi aki balai bana curfew lauto kibani curfew marung da miyo amata imung tagi mapan thok pa yaroi drug cartel sing kothong na bada miyo taramari sigre Mexico da ngarang drug cartel sing waram bazai chingna basing gi marakta kothong na kibagi thawdok kamada miyo taragani pan sigre aina Mexico government gi official amana phongdora kre official asina makhatana phongdora kibada namai kapna kibagi thawdok adu lebak adu gi awang thangba saruk tulaiba manung hanjinba Zacatecas state ki mafam amata thokibane Mexico da hokiba komjal singani taruk tagi hauraga ngasi phawada drug mari lainaba violence ki thabak thawung sing bi lak hom hen sian khre haksang gi phibam tongalaba nupamasa ama furba police ani suspend tawkhre Uttar Pradesh ki Bareilly da haksang gi phibam tongalaba sahi taraga mari gi nupamasa ama fu ki haipa police constable ani suspend tawkhre yadang makhut ka khraban nupamasa adu mahaki mapaga loinana imong punana bagi damak ngajole Manai ki madudi police constable ani aduna mangonda lona jadaba thabak tohi arakhi makoi gi wafam aduda mahakna yadaba dage makoina mahakpa phoki bane jom jaga chen namit ki bidang da thoki bathau doga du CC camera da record tau ki amas thau doga du gi video clip ama social media da viral loike video du da police person ani aduna na pamasa adugo athingba piba masung matu ki matung da makoi gi manung dagi amara mahakpo khongpak na phauba amadi atopa duna mahakpo khongpak na kauba amadi atopa duna mahakpo Biden na kanba okay napamasa adu matung tabada community health center amada admit tawke napamasa asigi matungin na ahanbada police constable sing adu mahaki manakta lakhi amasung hangna lona jada bamung nga joli haraki madugi matung ta makoina mangonda makoi gi thabak khara taw haraki amasung madugi damakta makoina mangonda shihar ama offer taroke SS Sajwana permission da fondorok pada constable ani andu isu khara ki matang ta napamasa adu kamara yenake ngai gai nar bamutung da mahak bachai na kan khibani sargal officer na matter asi investigation tawduna namit atu da chap chana kari thoki bagi aiba khangdok laba matung da aikoi na matik chaba action lokhat kane arbi bada content singa sigi maro iba pau khara asi pau tamjariba mare local news youtube channel amadi facebook page asida gi yangbiri ba punamak pathaga jari channel asin atum da kanara badi subscribe tawi division subscribe tawi ro loina na like and share taw su ka wi kono punamak po amuka na thaga jari